Yes, nongeye kuba ikaze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni M24 TV. Reka nongere mbashimire kandi nkomeza kubaha ikaze mu nkuru zacu tugenda dukora zigiye zitandukanye. Ubwo mwese rero reka nongere mbashimire mukomeza kugenda mudukurikirana, aba bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abari mu Rwanda mwese. Reka mbashimire kubwo musanzu wanyu mukomeza kugenda mutanga kuri M24 TV. Hanyuma rero ubwo reka nshimire buri wese rero ugira uruhare, mu nkuru zacu tugenda dukora, yaba wowe uba wakoze kuri notification, yaba kandi nawe uba wakoze subscribe kuri channel yacu. Mwese reka mbashimire babwira ni muri abantu b'abagabo cyane rero, kandi mukomeze kunogerwa na gahunda za M24 TV muri rusange. Hanyuma rero Joe Mwangi, ngira ngo mu minsi yashize nakugeshejeho inkuru y'umwana bita Wendy Wayeni, akaba ari umwana ukomoka mu gihugu cya Kenya. Hanyuma rero ibyo uyu mwana bikaba byakomeye kabisa, n'amafaranga yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba yamaze kumenyekana. Se na amafaranga ngahe uyu mwana kuki mu minsi yashize yumvikanye atakubukene bukomeye cyane. Nyuma y'imibare ndimo ndabona ahangaha y'amafaranga yahawe n'umukuru w'igihugu nk'uko byamaze gutangazwa na Joe Mwangi rero akaba ari umwe mu bari bashinzwe gushakira uyu mwana karyo nabyita nka manager we, ariko biza kuvugwa ko uyu mwana yari wa mafaranga n'uyu mugabo, ndetse uyu mwana yumvikana afite agahinda gakabije avuga ko yakinishijwe n'uyu mugabo ari we Joe Mwangi. Hanyuma Joe Mwangi rero yahishuye amafaranga Wendy Wayeni yahembwe na Perezida Kagame agatubutse nk'uko ndimo ndagenda mbibona hano. Joe Mwangi rero wahuza kurikirana inyungu manager z'umwana w'umukobwa w'umunyakenya bita Wendy Wayeni wo muri Kenya, wamamaye mu mukino ngororamubiri wa acrobat, akaba yarigeze rero kuza no mu Rwanda, geraga benshi muravyibuka. Kuri uyu wa kabiri rero ushize yatangaje umubare w'amafaranga yahembwe icyo gihe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari we Paul Kagame, ariko umubare w'amafaranga ntabwo yatangajwe n'uyu mwana, ahubwo umubare w'aya mafaranga watangajwe na manager we, wahoze ari manager wari we Joe Mwangi. Ibi rero yabishyize hanze nyuma y'uko Wendy Wayeni amushinjije kumunyunyuza imitsi agasiga umuryango we mu bukene, nyamara yarazengurutse ibihugu bigiye bitandukanye by'amahanga ataramira abakuru b'ibihugu batandukanye hirya no hino ku isi. Ngira ngo rero mu nkuru iherukana kugejejeho nakubwiye ko uyu mwana yazengurutse ibihugu byinshi byo muri Aziya, mu gihugu cy'Ubushinwa yarahageze, nta ndeshya agiye atandukanye. Hanyuma rero mu baperezida rero Wendy yataramiye harimo na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ari we Paul Kagame. Hanyuma rero abinyujije kuri Twitter kuri uyu wa kabiri ushize, Joe Mwangi wahoze areberera inyungu z'uyu mwana ari we Wendy Wayeni, wahoze rero akurikirana inyungu z'uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 13, yahishuye ko uyu mwana yahembwe na Perezida Kagame amadolari 5,000. Akayabo k'amafaranga kabisa akaba ari amadolari 5,000, ni ukuvuga ngo ni 500 by'amashiringi y'amanyakenya, akaba rero mu manyarwanda ari miliyoni zisaga 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ni amafaranga atari make ku mwana nk'uyu nguyu. Rero akaba ari amafaranga asaga miliyoni 4 z'amanyarwanda. Hanyuma rero uyu mugabo we yagombaga guhembwamo 20% ari we Joe Mwangi, yagombaga guhembwa 20%, no kuvuga ko yahawe amashiringi 100,000 nka manager w'uyu mwana. No kuvuga ko rero mu 500 by'amashiringi bamuhaye akuyemo cyangwa se afashe 20% bye, akaba angana n'100,000 nka manager yagombaga gufata muri rusange. Hanyuma rero ibyo nibyo yahishuwe nyuma y'uko abantu benshi bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye, bakamuvuga nabi, bakamutuka, bakavuga bati ni gute wandagaza umwana nk'uyu nguyu ukiri muto. Hanyuma yavuze ko nyina w'uyu mwana ari we wakiriye amafaranga ayahawe na Perezida Kagame, akamusaba kugenda agashaka business akoramo. Vuga ngo rero nuko manager yabitangaje, avuga ko nyina w'uyu mwana amafaranga ari we wayakiriye mu ntoki ayahawe na Perezida wa Repubulika, amubwira ko agomba gushaka business akora. Mati uko yakoresheje ibyo 400,000 ntabwo bindeba, sibyo? Ati rero ntago bindeba uko yakoresheje ayo mafaranga yose. Nkuko Mwangi rero yakomeje abivuga ngo umuryango wa Wayeni wabonaga amafaranga yabaga yakoreye bitandukanye n'ibyo uyu muryango uvuga. Mwangi yibukije ko kandi nyina w'uyu mwana aherutse kubazwa kuri Radio Jambo niba umwana yarabonaga ibyo akwiye, agasubiza ko yabibonaga.
hanyuma Mwangi kandi akaba abaza icyahindutse kugira ngo bareke kuvuga ko ntacyo cyangwa se nta n'igiceri babonye. Ibyo ngibyo rero byatangajwe n'umuryango w'uyu mwana ndetse n'uyu mwana ku giti cye mu kiganiro mperutse kukugezaho mu minsi yashize yagiranye na televiziyo Citizen yo mu gihugu cya Kenya. Hanyuma rero umuryango wa Wayne mu gihe cy'imyaka 5 rero bamaze bakorana n'uyu mugabo bakaba baravuze ko nta kintu na kimwe basigaranye habe n'urwara rwo kwishima. Ati noneho rero uyu mugabo akaba yaratangaje ko nyina w'uyu mwana yavuze ati nimekuwa nikipata kidogo kama 2020. Hanyuma rero ugenekereje mu Kinyarwanda nko kuvuga ngo nabonaga dukeya nk'ibihumbi 20. Akaba aribyo rero uyu mwana cyangwa se nyina w'uyu mwana yatangaje. Aribyo nyina w'uyu mwana yatangaje, ariko nibyagiye bisubirwamo n'uwahoze ari manager w'uyu mwana ari we Joe Mwangi, avuga byinshi kubyo bagenda bamuvugaho bijyanye no kuba yarariye amafaranga y'uyu mwana. Ibi kandi byaje nyuma y'amasaha make Joe Mwangi ashinje nyina gukoresha amashiringi 100,000 yagombaga kwishyurira ishuri Wendy mu kunywa inzoga nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga Hivi Sasa ikomeza ibivuga. Yarimo arashinja nyina w'uyu mwana gukoresha amashiringi 100,000 yagombaga kumwishyura ishuri, hanyuma nyina akayanywamo inzoga. Urumva ko bibabaje umubyeyi, ariko avugana na Citizen yahakanye ibivugwa na Mwangi ndetse atangaza ko ataranasogongera ku nzoga kubera ngo ari umukristo kandi wubaha. Yagize ati ndi umukristo uhamye, sinigeze nywa inzoga mu buzima bwanjye, umukobwa wanjye yabihanya. Joe Mwangi rero ni umubeshyi, niyo mpamvu byari bikwiye ko adakomeza kureberera umukobwa wanjye. Rero nibyo nyina yagarutseho aganira na Citizen TV yahariya mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya rero avuga byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye na Joe Mwangi, avuga ko adakomeza cyangwa se atakwihanganira gukomeza kubona umwana we arebererwa n'uyu mugabo mu gihe abona ko ari umubeshyi. Muri rero bikaba byaraje bikurikira inkuru iherutse kujya hanze, inkuru mu kiganiro umwana Wendy Wayne yahaye Citizen yavuze ko Joe Mwangi wabaye umujyanama we yamunyunyuje imitsi akishakira inyungu ze bwite, abagatandukana nta n'urwara rwo kwishima uyu mwana afite, akuye mu bikorwa yagiye akorana n'uyu mugabo mu myaka 5 ishize. Uyu mwana kandi yongeye ko ati nagiye nitabira ibikorwa bitandukanye by'imikino ngororamubiri ku isi yose. Ubu rero mba muri Holoma kubera Joe Mwangi, nitabiriye ibikorwa by'imikino ngororamubiri mu Rwanda, Ubudage, Ubushinwa, ariko nta n'urupfumuye nigeze ntunga. Mama wanjye rero ari mu bibazo, ubacuruza bombo n'itabi nijoro, tuba mu kazu k'icyumba kimwe. Ngibi nibyo uyu mwana rero Wayne yatangaje, nibyo yatangaje mu kiganiro aherutse kugirana na Citizen TV yahariya mu gihugu cya Kenya. Yavuze ko uretse kuba Joe Mwangi rero yaramuririye amafaranga, ari nawe usigaye ukoresha imbuga nkoranyambaga ze mu buryo hari igihe ashyiraho ibintu atazi birimo n'ibisetsa abantu bakamwita umushizi w'isoni kandi arengana. Hanyuma rero Joe Mwangi yaratagira icyo asubiza kuri icyo gihe. Tugiye nkugezaho iyo nkuru y'uyu mwana Joe Mwangi rero yari ataragira icyo asubiza. Hanyuma uyu mwana kandi yakomeje avuga ko mu mashusho byavuzwe ko njyewe nagendanye mu bihugu bitandukanye ndi kumwe na Wendy, ariko ntabwo nigeze mva muri iki gihugu, ndi muri kompanyi ya Wendy Wayne habe na gato. Rero nabyo nibyo uyu mugabo yigeze gutangaza mbere yuko atangaza ibijyanye n'amafaranga uyu mwana yahawe, ariko akayahabwa na perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero umunyamabanga w'ishyaka Orange Democratic Movement wabita Edwin Sifuna akaba nawe yarahishuye ko hari igihe bigeze kwemerera Wendy ibikoresho byo gukinana bakanamusinyira sheke hashira ibyumweru Joe Mwangi akaza kuyihinduza ashaka ko bayishyira mu mazina ye, byose agahita abihagarika bakabyihorera. Ni ukuvuga ko rero hagati y'abangabo bombi urumva ko harimo ikibazo yaba ku ruhande rwa Wendy Wayne yaba ku ruhande rwaho ari manager we Joe Mwangi. Ariko se no kwibaza ngo cyangwa se buri wese yakwibaza ngo byagenze gute cyangwa se niki cyabuze kugira ngo habemo kwitana ba mwana hagati y'aba bombi. Ese ninde uri mukuri, yaba Joe Mwangi yaba Wendy Wayne? Ubwo nawe mushaka kuduha ibitekerezo byanyu muciye muri comment, hanyuma mukaba mwatubwira uburyo mubyumva, mwatubwira uburyo mubyumva nyuma yaho uyu mugabo atangaje ko uyu mwana yahawe amafaranga
angana na miliyoni enye z'amanyarwanda na perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, ariko uyu mugabo akaza guhabwamo ibihumbi 100,500 by'amashiringi. Umuryango w'uyu mwana wahawe ari we nyina w'uyu mwana igihe rero bakirwaga na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Reka mbashimire rero, iyi ni M24 TV, reka mbabwire ni mukomeze mukore subscribe, hanyuma mugende mubona n'izindi nkuru zitandukanye muzo tugenda tubategurira. Reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.